May kumpisata na pong babalik pa si Bayo nung apansinan niyo po kareng mapaglawi kareng Facebook kareng kay katang parokya tunod po rin kay katang Santa Cruzan. Ewari ne po ren parada dareng malagu. Uta mo po yung kanakong akakit ko kay Santa Cruzan eh. Ita pa manintun kerang Banal na Cruz ng ginuta mo na Santa Elena. Ngarapin po. Bandantawling ini, pabonggahan ka rin mga lagu. Napining meto nga parokya, isong may kapanimbitayang meto nga sikat beauty queen. Okay. Sabihan dapin po, ay katindira, may kapanagkat lang beauty queen. Ong ini po atay na uso ng beauty queen. Rengagkat da po ini, retang trending ken TikTok. Yung hari na, mitan po may bismet, may pakaili ko po kita may atomic post. Binyete po itan lagyo. Nanino kaya ini nga ako, kaya nga na po, viral TikToker. Nga na po mga yan. Hilam muna niya, pelarong din TikToker na terak-terak lang, makabraham po, makapanting. Ini sagasagalan na laking Santa Cruzan. Yung hari po. Pero po talawenta mo po, month of May, ay naman po basta tungkol kay Santa Cruzan. Yung hari na. Hausan tayo pong Mayflower offering. At kami po, at hiniasan din din basta Mayflower offering, Flores de Maria. Nga na po, ni po santing taramdaman ta Flores de Maria, Mary as the flower. Nga na po, kaya katamo ne. At yung may tupong paralan kitang Mary as the flower is we offer flowers. It is 30 days. 30 days. At kutang yun, 30 days, 31 yung May. Kasi po in the last day of the celebration of the Flores de Maria, sakto po, it's the feast day of the visitation of Mary at yung gagawan da po by tradition, by popular devotion nga rapin po, mangro na kayo pong wana birhen na kay Flores de Maria, image of Mary, natatanan bulaklak. Pero din pong aliwa, yung kukoronahan da po following the raptan da rin kay Katampapa. Yung pong Fatima. Kasi atrese ng Mayo, ewari po. And the whole month of May, bantay ni Mama Kurugo yung Fatima keng kilub na ng Pisamban, yan na po yung didinan ng bulaklak. Potang kay kanita, yan na mo naman po itang didinan ulaga. Hanapin po sasabi, uli na po nitang kaya po itang the whole month of May. At the end, nga na po kay katamo, is may kukoronahan niya ang timong Hindu na ning Santa Iglesia, Hindu ning kasalpantayan ng tamo. Maliban po kanita at intapang gagawan on the month of May, nga rapin po, mo Flores de Maria. Atin na pong Ausan Vigilia de Espigas. Nung daramdaman niya po lalo na rin Facebook, rin kay katamok kay live stream. Vigilia de Espigas, buri na po sabihin, kasi month of May, bulan niya po kanuning pupul. Na may nga paunang panahon, kaya kalan din tao, buri rin piyesta is April and May. Makanyang kaya po may gulong pari. Nang kay adwaya piyeseng meto nga barangay, itang piyesta na talaga rin patron na, potang kay piyesta rin pa kanong April lang pong May. Bakit? Kanitala po ating pere. Kanitala magtaw. Halimbawa, yung piyesta mo, tinod siyang kauran. Na makapagtaw, mumuran. Tsaka lalang pagtaw. Nanong gawan daw, istong pinupula po one day millionaire. Magpapakan lang tao. Masanting naman po ito. Si-share da ka rin tao. Itang karelang pinupul nga rapin po ditinando rin tao. Yung hari na po. Napin, ita po month of May, at po metong tamo naman kapag masusyan, it is also focus kay po Maria. Kay po, kay gagawan. It is with Mary and the Blessed Sacrament, ausan de pong Vigilia de Espigas. May katkutang tamo, nanoy tayamong. It is ausan de po kay English, the feast of the tassel. Feast of the tassel nga po. Ng tassel? In tassel po, apin ng Borloloy, may karens kay kaming kahit. Pero in tassel po, amanon da ka rin. Ita pong bok na ning mayes. Tampe ka bok na po ning mayes. Kung sa konsepto po, it is during that month of May, pupupula pong mais din tao. Mo po kaya katamo, king Espanya. Ulimbalo yun naman po, delara kaya katamo yan, wari. Napin po niyang gawan de po kaya katamo, they called it the Feast of the Tassel, uling
ita pong buwak na ning mais na pupupulan da, masaya la rin tao, dakala pupupul. So, inaus de pong feast of the tassel. Na kekatamo keni, hindi tane mo po basta inaus feast of the tassel, Villa de Espigas is, we honor Jesus with Mary. Nga na pong sasabi kay katamo, at pasalamat kareting pupula darat ang kimbiyata mo. And we end that today. Ngarapin po, ing pamangilala ka Maria, antimong indunan Jesus na may misita. Sabi ko pimpunan din, dela na ng Maria in Diyos ken tao at minuna ng penamdaman ng kayang pinsan. At yung metong kantang kapampangan, komposisyon ng metong po kareng kayabem pari kanta. Anong no ka rin po panayang makakantay ni isto pong Easter season. Pero in kanta po, in pong lyrics na o in pong mismong title na it can be prayed pangadyan tayo po every after rosary. Vapore na. Baloy po yung vapore na. Uning iting pong version na niting metong apari, it became a song na nung no ka rin salubong daring in Maria hampo pa Jesus. Nung no ka rin po at maging start na nining pamanganta kanini. Kaya pong kaya katamong misa, parang Alka Maria, kita po mismong Easter season. Wari po, Bapo Reyna nga na po, Reyna, mit mo kaking grasya. Liwa po itang version na ita. That is the word na po. Kantane po nung nuka rin, sasabyan na po nitang kanta, in tungkol kang Maria, anting Reyna ning Banwa. Ano po yung kantato, no na? Reyna ning Banwa, tumula ka. Nung pumbalo daring aliwa, ang gana ko po ka rin po tayo nako makapangan. Reyna ning Banwa, tumula ka. Apin po tayo ng Bapo Reyna tamo. Reyna ning Banwa, tumula ka nga na po. Talking about Mary in heaven. Reyna ning Banwa, tumula ka. Nino po yung atikem Banwa? We call them the saints. Wari po, napinika tamo, burita mo, when we go to, when mente tamo, miras tamo, Banwa, makilala tamo ang ting banal na ning ginunapin po neng kay, itang awsan tamo pong Todos los Santos. Wari, Todos los Santos are all those people who are saints but never mentioned in our liturgical calendar. Hanapin po. Hanapin po po talaman tayo, Reyna ning Banwa, tumula ka. At inyo po kanong katuglong ita. Eya mo reynada ring santo o ring banal. Reynada naman ding makasalanan. Hanapin po. At reynada lalo na reta magnasang maging banal. At kinike po burin din nanulaga. Ining pamamisitang gewana ng Maria. King kayang pinsan. Na para po ka na ako impawaganan niti. At iyo Maria pupuntalano ring makasalanan. Nari po. Pupuntalano din, sasabyan tamo po, magnasang mi pabanalan king kay katamo, bibisita na katamo, ana, in kayang pinsan, naman po burin sabihin, makasalanan niya, naman po rin sabihin yung pinsana, banal niya po, uling balo tamo, dinaon ding biyera, keng pamanyuyuken templo. Pero yung sintinga na po ngarapin sasabi, ito'y pepawaganan nining pamandatang ng Maria para kaya antabayanan ni. At ikani po yung burita mo, malyari kimbiyata mo, antabayanan na katamo. Yung pamanantabi nung karing balutaking sarilita mo, at yung tamong sika ng lub kimbiye, para ka rin sablang kapag subukan adaranasan. Pumalagwa para kang Elizabeth ngarapin, yung buktot siya, uling mo munang dili, baugyo. At yung konsepto da rin tao, kitang sitwasyon na yung may anak, harapin po, may parusan niya. Napin niyang buktot siya naman ni Elizabeth, at binisita ni Pan Maria, inantabayanan ni Pan Maria, bala mo, bira na nga itang matsurang itang bagay king kaya meging biye. At yung pelad na, itang grasya na ng Diyos. Ipagkalob kaya, babiyan na kaya katamo. Na siguro pin po makatud para kay katamo, ining kapamagmasusing parangal anting pamamisita, uling balo tamo, kaya pamamisita ng Diyos, magindalan niya naman kaya pamamisita tamo ka rin taong magdalan tula ampong saya.